O te toe whatalo whatu. Sa moe lau whita whafonga o nei aso. Manatu o lea ua tātou anga i mai i le toe aso ngalue. Ia po toe aso fo i o whanau i whalea onga. I le mātou tūlangi lea. Ioe, i nei i Amerika manatu o le nā ua iai tātou i sa moe le aso tō na. O le aso te penai ia le aso sa ia o tātou ni ia ma i tātou i so se tafa o le nei lano langi. Le afto a mātou o bia mai le aso whareile. Ioe, le aso se furu ma le lima le nei i le whaitawina o le kalena i ona whenumera. I le nei tūlangi. Ia mātunu uma o territory pia ngai ma le nei atunu. Ia, ei ele tato nunga pia toe manatu le savalinga mai o le niva yaso. Ia, pave le vai yaso. A fua fo i le vai fa le masina. Pave. Tuate le vave a le masina. A tala tu fo i tua le vai nga fa le tausama. Sili atula on matautia le tūlanga o le pave le utatu le fa tele a. I le fa tele vave o le mai o aso ma o atu aso. Ia le utatu nunga tatu te whaitawina lava i le tangata le whaitau wha tangata soifu. A o lo o taula pialo soifua ma lo wola. I le anga le lei whasoa ma le anga le lei whaipea o lo tātou tua. Mafuan tātou tua e whetapa. O te pātu ma e tepa mai. Tātou whesila whai. O tātou whewa aiai. I lunga o nei a vaenga o penga te whailangi. Ia po peau ngaru le e pi o na masani eringa ngana whaasala lau. A ieri tātou nunga Samoa. Po fia lavai anga i aile sawa. Whaatere ngese. E tasi ale au ngore sui fua me leola. Whaafitai i leola. Wa pe whaatere ngese, pe sawa, pe whaatere ai. I le mwhaina tupu mea ia pe ale ese atu leola mo tātou. Mea lea ngona i lava le fia whai ai. Ia pe a manatu i le nā. Ioe. O le Ua so na oli nei lo uloto ia Yesu. Ua ia whaaula ia te au ola ule. Pese fo, pese, aleluia. Pese, aleluia. Pese, olela, oloa. Nganga, oe, olo. Wanga, nga, o, Yesu, o le fa, la mai wa, lia, o le tau, toto moai la, loa, ua fai nei. Talulona lofa ya te ua elelei pese aleluia pese aleluia pese olela oloa ana oe olo wanga
nga o e Yesu e o le wha mai ua o li o mea ina leo langa nei atoa le atali o lo ule atofi e lele o lo ua mausali pese Alleluia, pese, Alleluia, pese, olela, o, loa, nga, oe, o, loa, nga, o, Yesu, o, le, fa, na mai ua o li ai. Whaftaitele le tua lo mātou tama. Mātou au lia manmanir whaiwina o nei vai asu i au mga aruenga. O mātou whanau fo i malo longa o nei weekend. I le Pia ngai ma a o onga o le nei vai aso a whasolo ina mau atu. Na mātou tatalo, mi ia lau fio i mea uma, whaftai le ola ma le malosi, whaftai i aso whaopopo i aso lo mātou ola. Ia, whaftai i lau leo leonga o lau pui puinga, o le ulfafo ma le ulfale. Lo mātou iai lunga o ala te tele ma ala te babave lama le oti peitai. A lea ua mātou toe au lia le nei aso. Nala leo lea ngang whaftai a te oe. Whaftai i mea uma ua e whaia. E ola ma le pui ma le maltia o leo mātou ola i aso uma. I ia lau fio. Whaftai le whaoratanga. E te pena ina. O lo maliu ma lau toe tū i ola le tangata angsala. Ma lia pule whaftai anga le lei. Ia, wala au lo ngang pa ia o lo mātou fisua swan sidi fio maia. Tau to lua, tiute ma whaiva o le nei aso. O ai o lo whiangai ma ngā ruenga i lungo le ea. Whiangai ma whai ngā malanga i lungo le vasa. O le whunga e le ele. Ia, ma so se me tonu o ngā ruenga o fafo to tonu o fisa. O taitai o lo mātou malo, taitai o le kālesia. Ta io ne foi malo mato no foi fio mai lo ngang pa ia tau to lua tiu te ma fai vole ni aso a wai ina ua mai ama fa mai ina ma ua po ia para au lo ngang ai tau to lua te temi mo mua la tau ma vai fo i mai na to ia to fa tu o eu pa lo tato ba o tatalo ma ngalo mato me umo mato se sem fa to mangalo le tautua me o nanga si fonga o le tai afo. Lo sua fai su o le mavala au. Amen. Yesu oli o Wasa ona ori nei. Mana ia si pese ua lau vivilu ai tatou. Pete lotu e whakasa, pete le e whakasa. Loa ma le to tele o tatou. A o le pese wasa ona ori pe au mai le mafaufaunga o le litu stala. Paulo. I le tusi ia wapi ta uroa i ngō tusi ni mo meo e kalesia. O no, o fio anga.
lea la whapea o le tusi pe na tau a o iai le li whawhatpuipui to tonu Roma. Fe mai nisi o le house arrest. Mai nisi au su e o whatpuipui. Ia whatpuipui. Pe te le whatpuipui, pe la titi, pe na house arrest mai le fale. O le sai tia o le tangata. O le eisi sa o tonga. Ia mea na tatu te vai lau tele i le upu o le whawhatpuipui pe o ina na au mai e tusinga. Lea aleli o Paulo i atu i tangata lolotu. Kalesi e Filipi. Le Christians. Pio la tau. Atu tasi nei mea e sele tā ua Samoa. Tā ua ia langa pei tasi na mea tau tilo i le tā ua mea tonu o i la tau tustusi. La tau tustusia ma whaingo tien tatu mana malama. Nga telen tātou whaalau tele ina. Pio na whai atu. Tuspa ia mo meo o particular sites. Ia po no whanga. O tangata. O ai tu i ngā tangata. Na turu usa o iai le tusi ale ota po le tustala. Tatu mailola ia lea i leo langa whakirisiano. Tatu whaangaina lo tuspa ia e tatala. Ia apply ia te oe ma tātou uma mo se maso se tangata kirisiano. Ai ao ola ina whesilisili ma tu i lo loto whesili. E se ana tu siai le tustala i lea ia tangata. O lea le taimina tu siai. O lea le mafua anga o le tusi. Ioe, te pela tusi lea. Tusi tonu le whapea nisi pe na tusi po le ono se fulu i le ono lua a AD ia po temi ua. Maea le maliu o Yesu. Ioe, ono se fulu, le ono se fulu centuri. To e tā ua nai mea ia, le iara tatu malama ai. Ia, o le whalafa pia, ioe, pena tusi sa o ana address sa o le tusi tangata lolotu, tangata kirisiano Filipi. Ina ia whaatu mawina le meo le talo taloma, te talo whaatasi. Ia maua le meo le ola fia. Ia whaatu mawina tangata i le ori. So ewi ana ona whapea o le whaitua o tusitala ma no whanga o tusi mere tusi. O lo whawharpuipuina. A o lana whe au momori. Ia tū mau ia te auto Filipi meo lea fia. Oli i le li. Ioe. E whapena o le vaai le li o Paulo api o Paulo o tusitala. O le tū mau o tangata. I le meo le oe ai ma le ngā lue whaatasi, ma le fia, ngā lue alo whaatu alo whamai. E ui ana iai o tatu e se senga whaare tangata. A o le whi au whaare atua na vaia. E mori mai ia te oe mau, e mori atu ia te o to Filipi, ia le tā ua o loutou wola fia. O loutou wola ori. Ia na whaalau tele mai lole ia tātou. Peo no whai atu. E le tusia mai tusi ia te oe. E le tusia mai fo ia te au. E se atangata na tusi ai. A o aunga o autia o tuspa ia whakirisiano. Ia whaasafua mai i le rolangi o tangata. Ia o le arme na tupi Filipi, ia tupu i ma o le rolangi. So o le ala ua whaasafua me le tala le tusi e Paulo. E le tusi, le tala mo ia le whai atu. E le tusia mai e Paulo ia te au. E le tusia tu foi e Paulo i Samoa. That's reality. Leo te tala no toi. E le tusia e Paulo le tusia le avatu i New Zealand. E le tusia o winga i o le wheau. O le tāpia nanga e Yesu o naso. To as furu marto lua. E le tapena foi na whapea. O le tala e tapena e o atu, e au wina atu, o au auna. O le aunga nā. So, o le mea na tupu i Filipi, o le tusi na tusi Filipi,
lea u whaalau tele mai ia te oi ma. Ai a o ina sa ili le lei po le anma fu angan tusi. Iona, va aile li tustala. E iai winga le le o tula i mai lea nu uma le Filipi. Korinito. Pi ono uma na whialu i aile li ori. Nena rinta ua o le apostolo onu ese. E ui ala na sai tia. E ui ala in whawhapui pui. Pi ono whai atu. Ni si o tātou na wa ai in whapui pui. Pi ona whatu le mori mau isa i le au tusi ma le au suesue. Mai e nisi whameo le house arrest. Mai e nisi whameo le whatpui pui Roma. Pi ona whai atu tātou porkalame. Whatpui pui a o le whatpui pui. E ala na house arrest, sai tia, no freedom, e te free te whehua. So le aungala nao lote. Aunga nao, mane tala, le maurungu. Leala i pese le tatou pe pese. O le whautuanga ale apostolo i a Filipi. Whatu mawina, loutou fia i le ali. I au tau alofa le tasi le tasi. I au tau whetausi ai. Au tau whetausi ai. O le ata le nā o le a. O le oli i le ali. Ia. Leala i le pese le. O lona whai upe wha. Lela o whai tau ina tu Filipi wha. A o lona whai upe wha whapea. Ia o tau oli i le ali. E le au noa. O te toi whai atu. Ia o tau oli. Ia tau te whaalongo soa i upuia. I le au whai ngā luenga. I sunga i whawhiangainga. I au whai ngā luenga te tofi le tua i so se o e tasi a upu. E masania ioi. Ia o tau oli i le ali. O te toi whai atu repetition. Ia o tau oli. Meaning e tāua le me tau o lea. A o ina o tātou oli i le ali. Tusa po ata mi whai ngata. Peila mele ena whai pau. Whai mai le li tustala. E ui ina i tonu o whapui. E ui ina sai tia. A oli i le ali. E emo i mea pōngisa. E manu malo atu le oli i le ali. I le pōngisa o le ola. Ma matau tia. O le olanga o le olai. E emo ia le malama o lea. Pe a whai ua e oli i le ali. E se oli, e se fia, e le tutusa. E se mamao upuna e lua. E le ai e tau le, isi tau wavala lata. A fisi ni mena e te apula le se senga. O le fia. E muta. E uma. E te fia nei, e te tangita au. Po le afo i le fia. E pa i mai lo tala wha noa. Mea la nale ina wha maa losi per fe au wha ke riso. Ioi, a o ina tupu me wha te ia i le mawhauwhau. Tau te vai a uftangisi. A o le tangi la tangata oli. E ui na o mai te mi pongisa. Ai langona le oli. E wha longo ina le oli eisa. O lo o iai le wha moe. There's hope. If you have joy to the Lord, also you have hope. E iai, tau te oli lo i ali, e se le joy, e se le happy. Tatu te, o tatu fia, i le ali, e oro foi, o maikan me o lalangi, umar fia. A o le tangata i o oli. Pe o mai te mi pongisa e emo si oli. Lea la fe mai Paulo. Filipi e. Ia emo si mea le na ia te utu o lea. I utu oli i le li. Ia fatu mawina le fia i le li. Aisia. Auto oli. O le atana o le fatu atua moni. Ia. Amene. Ia, o le so, o lo o na whataunu ina ia i le fono tele i malua. Na whataunu ina i le so ia le whaau unga. Ta sisia upu e tauna o pa iai.
le upu le whaunga. No utana noa pe whawha e no utana noa ai, le upu lea. Masani ana utana noa ai ma comments mai fo inisi ma fsoswani mai ma tātou tuwhai. O le upu le whaunga. Ele tele loko le hale tua inga nanga o tātou masani e le upu le tau te avea i mo meo whaunga a onga. E mawhaina tātou tiutilo i ai o le meo lea graduation i le tau whapirtania. A kirkilo le leia graduation, ma le whaunga. Kau whare palengi istein. Ioi. Nanga le upu lea latu o le whaunga. E sau le upu whau. O le ala le upu nai loto lotoi tu tonu o le upu whau. Le key word po le root word ngai kokong o le uu. E le uu wha hold. But o le uu manongi. Le ye tatu upu o le whangu. Whangu. Le uu la lea. Nā ta tala mai le upu lea. E maua i le upu whaau. Ai tala nola le upu whaau. E sau le meo le upu pālangi o ina o le anointing. E maua i le me tau o le anointing oil. O le uu manongi e whaau ua i meaning. O le me whaleanganga. Tau te tala noa lo le upu whaau. O lona tau te tala noa i le mea whaleanganga. E fua mai la no to whawhanu tanu i mea. Ai mesi a taimine. Nā o taimine u whaunga. Ale mātou fo i tūlangi. Nei tūlangi o lo mātou no foi. Ai le eo ngā nei me o te tala atu. E te wawa ai fo i oi ai. Ioi. E le tala whea ngai le upu whasa moa whaunga. E whasa moa ai le upu graduation. Ioi. A tamkako kirikiro i se upu tala whea ngai. Pena whai atu. O le upu ai e whau o le me whaleanganga. O le me whaleanganga tusa o le whau oe. E tasi ala le me tau tilo iei. O le ale uu. O le uu tatu tilo le upu o le anoint. Whapaia. Anointing. Le ure whaunga isi e kare sia whapalangi. O le anointing oil. Le te whai e whiwa i sia uore ma te whiwa i e whiwa i asi i masiana ta ma i whangu na. Te le sau whiwa i hai. E halu wha solo ato sia uo o na tangata matu te whetaui i oe. Ia, e whapena. E se ma tātou ai i mea ma tātou. Ai o ina le laule titilo o ina sa o tato upu lea tau te o le upu whaau o le mea whaleanganga i le te taun tato whaasa moa ina le upu graduation at palangi tato titilo ia po le hase upu le legi at tato watunu e tau te whaasa moa ina le upu graduation or to graduate or the graduates i le au whau. Le tau tātou le au whau. Ia, maua sa upu maa nei e te wawa ai ei. E whasa mole le upu lea. That would be nice. Tau te wawa ai to toa i ai. O le sola. Le ala na whau uai ia whaiwhi au le mātou. Tō lua whaiwhi au le mātou pulenga. Le ana whau le so i to tonu o le fontele malua. O le whaiwhi au o le vai o le ola, le kalesia le vai o le ola le sa ngalua ia e toi ina ia Andy le avasa to whaiono ia marfatua ia losi ia ua wal au le atua i le au auna au ngā. Ia ona sa ili lola ia leo toi sa ili ia le whaiwhi au o le kalesia.
ona latou filifilia e lola ia lea o le susuga ia Petero ia le la ua mautinoa le ua ave ia i le upu reverend le so officially Reverend Petero Taufangu Matfatua nei le la fa'aunga ia umai le la lua tausaga ia manfaifi au sia matou tamai e kalesia le siufofoga o le taeao fo lena o fea tu uma totogi ma pasisia mateo ai ia au iesi fa'aletonu ona appointments ma le foma'i ioe o totoga mauai ia le suga o le suga ia Reverend Samuelu Solomona Aftiti ma le fatua ia Mane Fatu Aftiti ia o matou faifiauna le vai le ola ia ma le faifiau a le siufofoga o le taeafo ia lea ua watu uma i le so ia le fa'auga ma fa'ae loa le mea ta'u le fasa ia ma official ai le maua o le la faifiau Samoa meaning ua mafaia ona la fa'ataunu'uina ia mo meo Sacramento ioe ua mafai ona la faia fa'amanatuga ioe ua la mafai na la fa'atinoina ma lava Sacramento e feagai ma le e fakasā so le la fa'ato'a o le matou faifiau sa tatauna ua le matou tausaga lona tolu nei le matou ekalesia o lona uiga e lua lo tausaga e tatauna fa'au peita'i ia e le'i talafeagai le taimi ma le tausaga ua mavae ia ona o tulaga o pepa nofo mau lenei atunuu lea la ua fa'amautuina vaega ia lea la ua fa'amau sali lenei tausaga ia ma fa'auina ai ia ma maua ai le la fasā o le faifi'au Samoa o le fa'aumiga na o le fasā so se mea e te va'ava'ai ai le ekalesia e fakasā ia e te va'aia i ai le mea o le ta'u o le a'oa'o fulele fa'ai'uma i malua i le ta'ua o se fa'afeagaiga ti'ivaganala osi le feagai ua fo'i ua official le ia tatou ai lole ua fa'apipi'i ai le reverend i luma o lona suafa la fa'ato'a fa'afetai i le atua ua fa'amae'aina ia lea fo'i sauniga tele pi'uma o te vai tupe tuitilata i le 20 ia faifi'au lea sa awards i le so a latou fasā maua i le so a latou fasā ia mai lenei tolu tausaga ia pei e fa'apea e o'o lo le sasā o le fa'amanatuga ia le faifi'au e lu atu o le pulega e latua ia pe matou te o fo'i isi pasā matou te fai fa'amanatuga ai ia le la fa'ato'a ua ia fo'i pologa i lea mea le ua mafaia le matou faifi'au ia ona fai le fa'amanatuga papatisi o tamaiti fai ia le mole fai ia tanu maliu ioe le fato'a mafai ona ia tanua maliu fai ia papatisoga fai faipoipoga mea fa'apena ia ma le fa'amanatuga ioe pe mea tāua lava na i mafai le afuai ona feoa'i ekalesia ia pe le mafai ni faisi fa'amanatu se magana ua lotu se faifi'au faia ia tolu tausaga o feagai matou ma le mea ia le la fa'ato'a fa'au'u ia avea fo'i la lenei tula e failo'u leo masui o le si'ufofoga o le taeafou lana leiti o fa'asalalau ia e molimoli atu ia lofa'aga ia i aulu susuga fa'afeagaiga Petero Taufangu ma le fatua ia papea fo'i le suga ia Samuelu Aftiti ma le fatua ia Mane ia ma le au sofona uma a le matou pulega ma le matagaluega le suga le suga tuuina fa'atonu ma le fesega tuuina suga i faifi'au o a'oa'o ti'akono ma afetagatina ia ua afetasi la lea o le fatua fo'i la o le matou tuuina fa'atonu le tinā ia alosa
ia pei o ia lea ua taʻitaʻifono nei le mafutaga tinā wao ua faapaleina ai ia le tina ia matu foʻi ia le faafetai i le atua ona ua mafai ona tatou olia manumanuia ia manatu po o le vaiaso fou e faataunuina ai le vaega na losa po o le vaiaso lava nei ia a o lea ua o le vaiaso fou la o le vaiaso mulimuli lenei o le usugafono i fono laiti aso sa asogafua ia ona amata atu e lole o le fonitele fetoʻausu ia le fonitele i le vaiaso fou a o nai fono laiti ma tagaluega eseese ia pei o le sausu ia le ulu ai vaiaso o le fonitele a le fonitele lava ia lea la faatoʻa usuia i le vaiaso fou ia faamani atu le atua sa mo i taʻitaʻi o le ekalesia i lona i le laulau afono ia ma masega o toeina uma toeina faatonu o toeina o le ʻaufaigaluega o fai feʻau ma faletua o aʻoaʻo fesoasoani ma faletua tiakono ma faletua ia ma le lautelega o tagata o le ekalesia faamani atu ia le usugafono ia e maise lava nai matou fai feʻau faauʻu o lenei aso maise lava ia sia matou fai feʻau suga samuelu ma le faletua ia mane malo le taupati taimi o muamua ia taliu mai ma toe tau mai fanua le faiga malaga ia a o loo talitali atu ia aulua ekalesia ia na tatou toe patipatia foʻi lea o le toe foʻi mai fanua mai ni talamalie mai ni talamanaia i le o le oso le malaga le mea tauia ia le mea tāua o le ola ia o mai nei mai o loo manuia maua le ua laga o tele a me faapetutupu o le tili mai i nei o tagata ioe iai le tausaga po tausaga i le o mavae po ona tu atu tili mai ai nei se tasi foʻi o tamā pensione ioe ia le suga ia o i ligos i lai ioe tili mai nei le maliu e leʻi atoa i le umi se taimi ia ae valaau le atua toʻiga situation lana e faale o tau manaʻomia tau le o ioe o le o fiafia foʻi mai ioe ia aiai ia ona ua ona ia foʻi le soifua ma le ola ia ona o maʻi o le tino tausaga atu i luma tele me faapea tupu i taimi o usugafono o isina maliliu ai ai i malua i tausaga o mavae me lea ia e pitulituliloa ia le taimi o talosaga ma le ona o le vaavaai alofa i taimi faapenā ia faamania tele le atua i le usugafono a le tatou ekalesia aoao ona nei alii amatala o pukalani tali me asi ona saʻi me asi i saʻi me asi senti le tatou linki ia nei la o tele i
mata o tili sau mata le Polokalame. Umulon mata la noa. Na wala au mai le maua se mafso ta inga ma le susunga i tō whai a lio. Lio wha vai o manu wha tau malama. Ia po le li o le tū, le tō whai a la vea, lio au ava wha tau malama. Mawala se mawa no nei a po le awhaitula ua mawai atu. Ai o te li sau lunga a matarata tō Polokalame. Le silmanga i o me manino ma o sila en me le vavao i li. Lan me le ta uai ua e wha mawai. Ia pe o lela o le tau na wala au mai tau whaise matani mati tala noa toi i le aso. Lua o le vai aso fau, o no winga o le aso fua mata tatou i Amerika. Ia tau puleola. A o le winga o le mata noanga ma le fu eo. E whate ia i le tele le vave na alu lungo tala tangata. Ai le whala ua manino le mata le vai. O lo o whaila na leave no whatu lalala koe ngā leave na ke leave with pay or leave without pay. Whapea mai ioi. O lo o leave with pay. E le o iai se mea la vai tasi o whapea ai ua whamawai ma le ofisa o leo leo. O lana leave o lo alu, o langa medical leave, medical leave. Le pia ka ukulon medical nga kulolo la ia leo le mea o lo o sa whata o toria i mo meo kidney stones. Mo silfia. O le winga na la utala. O le e ave aso livi o tūranga ia. O le suifu marurui. Au tō whafonga la tātou tangata o tātou o tuni. Ai maise i la tau e whita i lea fo i whai unga na whai malea fo i ali. Mane ai maise le whinga malo. O tō whafonga la o tō tangata. O lea ua tala mai le sa o tonu moni man wha maoni. O le mafua anga. No whasetua ngā doi mō se taimi. Se ia. Ia tō e tasila lau. O le mele na o e foia au po ua savari i le 5 ono tau sanga taruai. Po kidney stones. Se no whaetua le isi ali. Io e. Ia ta ilo o inei e a lela whapea mai whesi umi o no fo mai. Io e o inei e tasia mo le pusita. Pi whapea nale. Na tele i no fo mai na rola tua. Whata o toa vese o sau. Install mo meu stents. Lua stents nga install ia tia. Ia. Te paulana o le mea prosita na ko koe asi le tō whaiali. Ia onu tu atu e fo ia te koe removing o stents ia. Ia. O na tu e fo ilo la ia leo le malo si se lau pasen. Ia. Ia pe o mei na matar noa i na e tinga i na whatu no. Na alo o watu ali ato se tu se lua i tu la tolu tu lana o la tu ai na la tu ali whanmai. Na vetu tonu. Whamoe ave assistance uma. Ia. Ia pe tau whisiri mea siri fwysiri. E ki ngā inga na mea le ai. Not at all. Da ilo i nisi, but no, I went through that too. No, ese ia mo meo ia mea kau kako kidney stones. Tele fa pivula na afilo tele mai tala no pina mea. To tele fo ila to na fiel mele. Ina o usu te whainga aduanga te mina te oso tonu la u ka whainga aduanga. O whanongotunga. Pe tau le mwhaina lower back. Ti o ana o tau nu u le ngā aduanga o te oso tu lalo. O le mwhaina puno u lalo. Then no walaolola ia lau superintendent at a time. O toi fo i mena o saulo o sa whaima. Tu e whai wheme whoma i whaianga o ko at the same day. Io e. Uma. Tō pe o mea na molo tu sirafia. Pi o le procedures nga na go through ai ia le sunga ia li.
whatau malama. Lili una o matua tala malama. Tala manino. Nanga ua fisi umi ua tole lua vaeso. Au lea kau make ngisi maka au ka wali ngosi ngei fo i au ona. Iwa. Ai ese leanga. O le leanga fo i lele Samoa. O tangata le ave livi o elo a to le malosi le tino lezi. Iwa. A o kala ia ma meo a e maka o kia. Kai pe ia me fo ina. Na malangai si ili pale mia i New Zealand. Ai tatu va ai fo i tala tamata. Io e matautia. Matautia ia le meo le. O falongo atu o lea o toi fo i le li o vani. O ai le fa uminga o lengo sili. O lea o toi fa fo i, o toi fo i lana ngā luenga o se tasio sa tini sinia. Lea sa na ia leo ina ia le tamaita i pale mia taluai. Ia le fionga i le sa whapito. Ia o sili o vani leana vesia i lona avea ia information i tangata a o le ialu le reida leo. Lea la ua wha manino mai. Lea ua toe wha nanai vani. O le ali ia po le to lua o sistema i taifo lea o lea e wha na le fifi e to telo tangata ona o ana fo tu singa se ma na fo I mori mau te se I lunga o mene o tala fa sala lau ia o lona li o lona fartua te mata I o mainga lilo mai ava mainga ia le la ua mau mai le tala pe le latest news na lusa ua toi fa awawina lana toi fo I le ngā luenga ia o le lava malea Mana ia pesele na amata koe neri tatu waso na oli e oina sai tia I tatou lele mautonu ma le ese o whaai unga a I lātou olo tea tu la fono tatou atunu a tatou oli ai mea ia tate oli lo lieli tau te oli pesaua ese se whaai unga tau te oli e iai le taimi manino ai Waso na oli nei lo ulo toia Yesu ua ia whaalaia tea uola ina ua whaola ma Yesu o le pese fou e pese ai lo fofonga ma lo utu pese fou me fula na poani me o fale tonu I tatou na ona tatou whapea tatou te fuli tuai o whainga vaenga wha fai o le vaenga le malo o latou ia ma le vaenga latou te ngai le malo fuli tuai I le vaenga lau tele ai a fai o tatou o tangata ua moni le oli leli tatou te oli ai lungo o fetu ia ia ele sertala e a fua lana whetau te whetu ia I le oli lea e iei le teime manino ai le whetu ia e iei le teime manino ai le whefuri tuai pau a lona ina nei maliu atu risi e le I wha le leia le whetu ia pe o le nā le anyways le ai le tu la fo ina tatou Io na e pi o tasila sinava pi ole tala funa le au mai ia ma failo mai ai le tulanga o lo ia le au na utarno atu I le foi I le tulanga o le ia le la vote o te tala no atu ale au mai te la fometa também ia te io o te le faiti o langa e au ngafu I moa o le te mea matela por kalame te vele sau
o li poki e kangaka. Ia le vula fai me se fulu mori mau fou, al mori mau, al maliu tu au. With who? Ia se te pauana mena o na faa, na faa, mata osi atu. Ia aini su enga nisi vanga fou ese mai vanga na tofu. Te pape se fulu, ia ai utele o mautinoa, tele avatua fu se news mautinoa, me o le talafo mai nai tangata. Ia ai le pio ono tatu. Pau me mautinoa le na o mai. Ole, ile ofisa o tamai tailo ia. O whara mawaenga titi mai atafua. O le li o amatanga mai lunga o itu maloi e lua. Ali pata i lunga malalo. O le li o li moni a yafi. O le li o langa aia. Fa. O le li o ai ono tile. 5. O le li o lesa sui palemia. 1. Ia ma le fitu, na fitu ai o i foi. I uma o siliesa minsta wa onga. Ia. O ila toi alo i 5 o le ofisaloia ia natu swafa. O i tu malo fo ia o martemine ele i uma tu li potior se la muli mantu o ta fitu se la waf, ta fitu se la yes, fitu se la wafe. 700,000 le award muli le taimi ai li faia le afo. Fitu se la wafe o le 3 miliona o le miliona lon tonu. Sa wela le fitu se la wafe na. Wa umatu la tutonu ia tusi o le fase la wafe. A le tonu se la wafe muli. Lea lai e lape ai tu maloi e fitu. Ioe. Ali pata i tupa i lunga, i tupa i lalo, fale atu tonu, o ai foi. O ana lofi numera 2 ai ono. Langa fale tonu, e valu i moana mena nafi. No te va vai tu fo i lipoti mai ale observa ma le afo. Ma le afo le ngole talamua. E valu. Na mai fatasia ia ana lua ma ana tolu. Le lau o mai nei, le lau fasa o mai. Na o ana lua. No winga o le li o ai ono tile. Ia o le li o i fo i lengo Fulingo si li na nga e maunga mua. Ia o desa fai masui parmia. Ia o to fituna o ila tola na lo fa manino mai. Ia le o la to ngoa e o mai lungo la to wata mo la to ngoa. A o ye pe I le vanga I o misino. So tango e watu I ngoa tangata nei. O ila tau nei no vai atu. To se fulu. To se fulu tangata the latest. Pei o tangata muli a lenga arrest mai mo meo sofa inga a ila tau. La Haiti tangata sori. E fefi loi o tangamiti la Haiti tangata matutua. O la so sfulu tolu o me na arrest tairi tangata ingo ia suliveta. Lua sfulu tau sanga o le li mai leone. Le fioanga o leone. A o le so 5 o me masina nei. O le tangata e sofa ia aso e sekia, na arresta ia aso e sekia mai le au waa masali lua fale alili. Tolu sfulu 5 tau sanga o se ali. Lona tolu, na arresti le aso mua me. Io masina lava nei. Lua oru ono. O le suafa tangata, o le ngor tangata, o Felice Achin. Felice Achin, tolu se fulu tau sanga o le ali. Mai sa le ufi, ma vai moso. O le lona fa.
na arrest fo i le aso mua fo o me masina nei o taiai po o taiai mase malo fasfuono tausaga le matua o se alii e oe mai le fioaga o le togo ia o le manino atu i le sinu taiai po o taiai taiai e pole lava le faaleoga mase malo fasfunono tausaga arrest foʻi le aso muamua foʻi o me e o toʻatele o latou le aso muamua le masina nei o le alii e suafa iā Manila Junior lualua lua sifu fatausaga le matua o se alii mai le fioaga o falevao Manila Junior lualua a o le aso 25 o aperila na arrest ai le alii lea o Sofara Folasa mai toamua ma vai telefou tolu sifuru ma lua tausaga o se alii Sofara Folasa arrest on the 25th April this year. Aso muamua foʻi o mei ko kele lau arrest le aso muamua mei ia pe foli mai se rate le mele mo kangi aso muamua me lua oluono o le tangata e ingoa ia Junior Falefā Samoala ia pe silafia foʻi lona ingoa Junior Falefā Fāvita o se alii lua sumatasi tausaga le matua o se alii mai le fioaga o nuu fou ia ona so'o mai lola ia lea ma le fa'amatua tagata lea auai atu po lea se mea o le 5 tausaga le matua o malu poliko ia pe loa le suafa tino malu poliko i le o ta'ua mai se nuu e sauai i le o ta'ua mai ni ona tausaga and arrest i le aso 25 April 2026 masina le tenei ia so mai maleli o Taumawhai Chang Pan tolu sifu ma lua tausaga o se alii e le o ta'ua lona fioaga o le suafa o Taumawhai Chang Pan ia so mai malesi foʻi tagata lea 5 tausaga o le alii na loka i le aso sifu ma le tasi o le masine pei o le tagata la le lata le tamai vai aso le tenei May 11 aso ani suono ia vai aso nei e suafa ia matai o Filipo ae au matua tagata 5 tausaga e le ta'ua mai le fioaga ia na toa se fulu ai na tagata lea na toe fesili ai tamaitaʻi foʻi lea pei ata mana fesili i le fatalo le palemia ia ua lelei ae seʻi suʻe mai pe faapeo na fia vaai ai mai goa ia le la o igoa i o tagata ia ua faailoa toa se fulu pei o vaega mulimuli ia asau gagaga e le sau kaikou kasi kaikou lua toa se fulu tagata ia na loka ioe e u faailoa mai nei mai Samo ia o talamoni o i suafa ia o i latou Samo e sele le lopo le a tatou tuaiga o lona uiga o le tupu pea outou ia le milia e lelei loutou o sa'o a'i o i leoleo au mai ai ni outou fa'amaumauga e ua toe maʻimaua le taimi tou te fesili ai le palemia i mea ia naga outou fesili le palemia e lona uiga indirect e lona uiga e tusi le palemia e koe fesili la le palemia o komisina ma le ofisi o leo mena e tāua i tele le mea o tapenaga fa'amafaufau ae tau fe ave tou fesili i mea ia amata mai le fioga le li'i palemia i me tōlaulau mai le fioga le li'i palemia ia i uga fono o le kapeneta ua pe o le mea na ua leni tu'u tou fonotaga ma le palemia ia solulu
o le aso lulu le fono le finga le pale mia man kapeneta o inala le sauro le pale mia io e to lau lo ia ni me ni fai unga ye tala ia no langa le na uma no to fesili pe to italiem to fesili i veitia e la na fai atu le pale mia ia o le ana ko le o io e to fesili le kom si langa o na to fesili me ia le lan fa tu le finga le pale ia o le la tam fesu e mai ata ma pa fa pur le la wa fai lo the very next day o to tala noi la so tofi o to io e la so lulu o to ala so lua na mato tu salan tu tala noi la so lulu the very next day sa le lisi la ia pe o le tati tau fu le fa ma avenga io e ia awole langa e to tasile pare mi to tele ka peneta io e fo iulu fa ulu ngam tanga banga ia me fetau il to fisili pare mi ma ia to fisili me ia e mai unha fono ka peneta aua to to fisili i mo meu o mele i sau i unha fono ka peneta ma tele io me fu ia ma tele tala New Zealand awoli ia le watu ile afo ele watu ile tatu press conference ai mo mai lunga la ko news ia le ngala na la tu ala mo tatu le au fa news ia ole tan mulina tangata ia na taloka tu nei tu se fulu le tangata matua lima sfufa langa ele sto ina matua la vai i folinga to matua ai langa do ta ua mai ia ona tausanga yo ele ta ua me tausanga au te vai a mata mai le lua suto sanga nga ile ono sfu motu le matu tu tangata the youngest one is 20 years old tangata matua ia ona le tatu tiro ia ono se fulu motu puto sanga te loarto ina le lifta ua mai tausanga se vai mea le ono sfu so e male lima fa ia fa so le te torsfu ma te fastfu ia si o le o pitori titi o le paia inga lea luas fu tosa io e tau tia ia ila u post na o tu sa fa no longo ile o le tala fa tusa ina ufisilingia au fa ile filo inga tu le pasa ile lema mana media ya le leila fa aftai fulalo brown le fa pe me fulalo ono suma fitu ma ko ya usol esa 67 le kiola le au mai lunga tau sanga nga kasol la o vai to tanga to ko makua singa uma le kula man amo ko singa ya faila e ono fitu ya o vai la ele i tau sanga o tanga to lo faia ni le merta to tu pi tau tartu mai e faia to fu fasu o mai le age group le ia absolutely Kei minga pe umaro ka fie ia mea. Umaro fie ia mea. Ale makua ia luangi ka ko inga sole le mea sole. Na fisiringia le pokalame to ina ia le pokalame ta ua o le sia pora tele. Enough. Ile mea le minimum wage. Ale malo. Na fisiri la ia tule e populasa na vai. Na tepa na mua tepa taula itu la epa i temina la tu faisi tanga muli pe ma le lua o le la tu si tanga te lo motino pe uma la tu si tanga muli na ina oilo le a fai paro ta lu o tas na si ti ila na tele ina ia le fasu senele ua o si ile minimum wages ale malo na tele ina
na te le tali ei nei lunga e fe mai e eile mea i luma na i e ba ai mamau i sa mo e tikilo ina ua vatu la e tustana. Fasu sene si i nei, 5 talam sene. Fasu sene si i tau sanga fau, lua o lua fitu, sa vali atu le 5 tala ono sifu, man tupu. Ia ono 5. Ai o atu le lua o lua varu, toe wha poporo si fasu sene, ua ono tala ma le 5 sene. So to le disagree, very disagree. Au mai fo ina ia reasons. Io o reasons la le toi ina. E na te au mai wha le mawhau le tūlanga o le awhianga. O pisinisi tūma oti. Aua na ia toi au mai e fu la le awhianga o le Yasaki. Ia mai whapea mai o ia pau na pisinisi o ia na watua i Samoa. Lona taimi. Na to tele tanta whainga lunga, ai pei o le tasi i lunga o mo le minimum wage, wa alo fia ai pisinisi, whai atu i Samoa. Ai le lei, te leo loa i ai i le department le vaenga le va, ai me tau pisinisi le ta ua o le chamber. Chamber of Commerce, te le lopo le ale tu langa le va ai le vaenga le na i ai. Latung ta whaioi na whea ngai tonu pisinisi whai atu i Samoa, pisinisi tu tonu lavo Samoa. Po o whea alo whanile wa ai o tanta whai ngā luenga o pisinisi tūma oti. Ia, pea a fia i pisinisi tūma oti, isi tanga le malo. Nei a mai foi la e le li o, tu le e pamo meo tangata moni ngā lua le malo. Nei e whapeo tangata moni tangata whaingalu ngā moni ane malo o ila tau whaiwhailonga. Ai o ila tau e tau le au tutongi aso. Lea la pi e whaanganga iai i le tutongi lea. Po le la vanga le tau e nei maisi atu i whafo le au blue collar. Le au leipa. Pi ai tu te loa. E le mawhaina ola se atu nu without the blue collar. Mea la na e lei o na wa ai atu nu. I le whata ua o le latu wa ai. I tangata nei. Ioe, i latu e ngā rulua mo le minimum wage. Ai sea, leanga o lea ua seta i si kanka i lunga, ma latu tutongi. Au nei tangata ni na amata me te me tuile epa. E se tuile epa. Na tutala. E umale ta pipi na tutala. Lea langa le wha 5 ono fitu masina. Ma le 5 tausanga fia me. Wha tausanga fia me. Au atu i ata pol minimum wage Samoa. To o le kam fai o le threat. E leo se fautuanga le mea tula e pare fai i le malo. O le threat, e ngofo ma threat fai mai ko kilo i edi me tula i mai a Samoa le lumana. Ua uma na fai tala o le milion. Lea ua uma le umua le milion. Le ai se mea tasi ua whape ua fia le atu. Na le alanga o le fia i tumalo. Ma le sitianga o le ola, ma le olanga i tutonu o le atu le vai lau tele. A le ini mea o tutupu mai, i le atu, pau le mea le na toi o mai le malo. Tau toi vai sida toa le atu i le blacklist le na mani le malo a vese. O te tonu la i tele o mea nanu nofo i le atu. A fai atu fai me la lea o tau fai le malo e ave ese i le blacklist. A fai me foi e iai le mafua anga o mea na latu mafua me e iai mea le atu tupu pe a ave ese mai sa mo me blacklist le ale toi o mai ni atu ue ma wane. A le foi o ka o ki iai le mea le o le minimum wage. A le foi o mai iai le taratau whaafefe le tau whawhewhe pi tau whape na whawhewhe mai i le whainga malo a mea o le aba ai e malo i se me tula i mai. Mea ko ngane ka o le threat. A lewa uma mea te tele wa uma the first 5 years.
na tau o mai fo le to inga manatu le femai ele mfanga kupu se me fa pe ta lofa ia Samoa ma tu veno fa ia tu fo yo upu yo le fa ngata nei yo e ta lo fai ia Samoa a o ma kwale alo lo fa ngi kan yo e ta to fa fonga la ia e te fa ngata upu ia ta lo fai ia Samoa ta lo fai le atu o le fa pe nei la femela a mele milion ele mfanga ku wa uma foi la wa au mai su e vale kali lo so le fa makala so le wale longa se me pasi solo ia yo pasi lunga pasi lalo o le loe e sai lele malato ele la oi wa in sawa ele seli al failanga yo ke kidi ko fi karmo I lana lui polan tar sanga le ufai na umana nafi fo na subject ya nafi a o ta le melia no fono farto ina le tutala noi ile minimum wage le o te ia fa per tala to ina a yela utala fi fai no e sa u le tala to ina e fa per fam talanga to ina ia o te musu e to e teach le tala alangan fa longo ini si auto na fa leanga mai ai e to ina atono le fa leanga ilo na mafau but to me that's defame o defaming le tua a o le lipania na te ta o le tua a ana ia fa mai le sofa pola tai va fosi te loa e tala no me tangata o pula sa o ia I le to ina pula sa o ia I mata ma le whainga e oro le mena pe o mo ingi ko inga e sa o le mena o mafau mo le very irrelevant le natala le paleni o le natala le fatala fatusa le ta uai pola te bafusi ma le minimum wage le na tam fai mai na batu e pola te bafusi mo me au la kapi ma au soka vele le vao ma ta pena fale o le ainga o le parmia I ala mangoto the whole week tele lo professor auto ina mai tala a fai fo se tala na vatu se tangata I ate ka ngoi e fika pe sa o le tala pele ai but the way he explained the story no va ai to it's a put on story ele se tala mo I fo le oceana lava mea e te mawhai ai e whamatala mai lona loto ti ngā towards somebody. Oceana lava tala. No fom whamatala. A le mea na e te whatoi, o le whitaui. Le so o tai whanifo o le minimum wage, manantala le tau whai. E tasi ala lau whaitau. O no forto ina. I lona loto ti ngā tele. Malona ita I le lipania. Pentala le. Yoe. Whainga duenga e por te vauta ngata la kapi lango ingoi ta. Se au kapi po se au soka po se halava. Teu le whanua vele vau ma whai uma le whanua o le whiunga e por te vau. I nai. I ala mangoto. Ai o le la mena le whape me whinga o le tala. Yoe. Ian abilona la tu tiu tu si alfa matalanga la tu ina ferro lua ia I Ioi fa matala u I fe me na fai atu le ia me alofa le tofu tamatiti malan me alofa le ia lava Ioi ia malau tiu tu si le lei alo ga o repeat u matua tala tu ina le langa isa it's a defame o le faleanga
Out of the blue. Eu sou metala lea. For what reason? I don't feel quite irrelevant. Anga il fesili le avatu le minimum wage. Family mal tala toi. Whawhaingaruenga e putai pau ia ki tangata le au kapi po le halava le au po se au kiki po se au soka po se au. Nongi ai kalangoa ngai sfuri matanta whingaroa. Mai aso ato. Tanga o le putai pau watu mo i lava. Tongi. Male te utusi whalongo le whingotala. Male te utusi. E watu e tua maritala. Au atu te talaina. Ave to atatala i luma o tō matu. Ia muringa kau loko fo ia loka mai ki e whapea mai. Ia ta alalanga, aungi alalanga whatasi. Ia soi fua le tupu. That's not real. Ele mawhainga launga ta sia tangata uma po le moto tangata whapea tu. Ia soi fua le tupu. Ia whaasata. Le se uma kai mi oso kangaka. O leo whamukala i. Nongo winga pinga whainga i ia tanta ia tu rofe mi ia atu nai tangata. E ta tala tu luma o lato matu o tusi. Ia teo tusi. Na le lua tala. Tu whauta tatu samoe ai. O se toea ina lava. Mena u te whai atua, u te le lopo na tu inga tala tue whaalolungia i tangata tu ina lea. Mai leo o i tangata o tō whawha mai tia sā. Ua leo tue whaalongo mai. E leo tue. A leo o nofu ua ave o olo na le fia le taitai o le malo. O turi loa ai le tua a. Ma whaatupu e tara se maana tara whaatupu. E oe. E se le hanga sole. E se lo whaanoa noa i to ina. O na wai loa ko inga ule suna paua. Sui lo malantong. Wale au mai a whai mei whak. Kari o ko e waku mako isamu. Au sui langa tong whai mai ele. E wha malaia mātou nei whai atu ia te. Yoe. Pio sianga tonga, sianga angoso ngā rufa pia po o kou ia ko ke whai kua upuleanga. Yoe. A ea whanongoronga po kalame. O ke ku sao e upu matala. E fua i lona le mā fau o ia o se ta māmatua. O se laua o sina o le atunu. O se tangata na ave i aile wha moenga o le atunu. O se tangata na wa ai mawalunga i aile atunu. O se tangata na wa ai i aile atunu. Yo, ini whataita inga i le lei ai. E saua. Awa. Ua matua ese ane mawhau le ue toina. Na whamatala toina lana tala. Whaiwa pe ua ata. Ua lei loa toina connect me le whainga tala. I le isi tala. Yo, te ale ofisili mai wani la le siko ofisili yo. Ese au tangata fai ofisili fo ia fai atu. Ya. No fai atu langa o le media le na langa ia media le. Te le whalongo tu i sesi o le media masani le o tu vailua le o le palmia. A o lana media masani a iesi e li wha o pio sioa. Ma i lātou nai langoina ia i o TV1 i o api o anga o langa media wana. Tasi lana mea na le matango fie na o whalongolongo. O le nofo to ina lea. Ma whaaleanga le tua a whaasino i le li parimia. I se tau whaaleanga i whaaleano ai ai. Ioi. Ya, ana wa fo yo toina. Te tauna baba ai i le fo i tu a wa fo mo mai prota i va fo si tono par mene nei loia. E la tua tama matua to ina por te va i tono le. Ni na fai le tala ale rio. Ale par mene si fono. E matua tu le ofure ia te o i tono par mene. Meaning, e kia laku ke susu waku
ua makua ka mai kongo parme minga na tala matua tu le pela we nei lo le la usa tu atu ina mele se tu fa tu setala I not he didn't even mention not at all it pawaran tala pola tai ba fosi na tiri ta ulanga ke lo le yana mele fai ili fa pe mai a me o ta mau le pa me o tu out ne he didn't even say a word ita wali sufu happy fa pena au mai tonu a fa pena i tuina e au mai le a fei ra fa pena e tuila e pa ia le tūlanga. Uwinga nao le tala sa mo ili le mātanga o fie o tūlanga e pe o na tau. O le si mea na mai atu inano na mala na maanga i vaenga la male o le minimum wage. Le tano ai o te tau na va aile malo ini whainga. Tau na va aile fisile fula ia le oala me se whaika wafe mafi. Whaika wafe mafi whainga whaia i le malo le mea ina ia whasao ina tupe. Mumua awal whaanga sein tupe. Tu whalongo le tau roto to ina. Awal whaanga sein tupe le malo. Le isi me tu te vavai ai. A foi ta vale malo. Fa ngala ta vale ma utu e la kisi ta vale. O to sila ta to tangata ta fili sau noa I me tinga na fale tonu ta mau a inga o le atu. O te mi o mai sui e par meni ta sila isu ke lea ngai ai I tu lai mai fast. O te mi o mal fenga palo ta sui e fenga palo te o. Ka vai fo. Le pa le capeneta ato ta barfo ta sila isu kele ngai ai le la na laturo ia I fo ia te mai ta I pale mia le al fast nei o aturo la vanga ia le ko ia ka barfo ai fa au mai ta vale na no foi tu le pa fa fe na sa kula e pa advice le malo e a foi tam fai fa foi ta vale el malo alo nga uku ka vale ka kai langa yu se ka ku ba ka ku I fa kuanga se al kai minga sa fa I ai maka alo I le ola le aku me mo ia nga sa I ko inga le ola na pule nga fa kong wai le aku uma me uma na fa yo ola na pule na fa ya tusi na fa spepa ave o il company valele ba aile kenge le ba aile kamane ba aile ngari le se foi mai ko kongi pas ba aile au la kapile ko kongi nga powder ku per kamale nga selau lu selau tongi la ka fil lu selau la ngane fam kala mai le seri fa fia fe ho I fu au la kapi nu yang masinga mai ku kuila o inusila o mai ka kam ko fam tala e mafua ina le ngole papa stui e a fu mai la ina oferta tanga tsole o kongi no pasese e mai a pingi fu la kama papa stui usi sila ko ai auto fai tio ne le valele le ai se valele se me io o levo na fai nga ne tanga tai atu e ko mo fam ko ka menga ia fa me ko o kero ka nga sulu aku ia me no me ya o sulu mar ko inga fia sulu me kia inga keli ka o mela lang me fa sulu watu ga ala ka ko lo umala it did the favor whoever na sulu watu ya mela fa ko inga lang fa favor mole kam fa tu maule lango tangata ia te ai le loir ko inga e makua ngau ango ai me ale malo e matua ngau ano ai mea le atu e malu le lau asau nei e whai au whautuanga vale valea whapea
ka whapea, ai whai a koe aka li le au kusikala i a toina. Ai ana esi tu stala ki lele loko. E fisi sa oi, ana e me ngau e pisingi ser ka kuaku. Ale fuki whanonga e selo le menga e sele ia sakim samo. Ano fa me wala e sele le minimum wage. O mawalunga le singa o le mwhaio. Wa kone ia sakinga menga wai lato. Samuel ele titi ia le na fasiringia foi la to ina ile tupe Samuel ua halu pa election. Na fasiri lau sunga tulepa. La so sila fia i tupe ia o tele o to alu. Te lon mena mua oso i tulepa. Ele tali sa o mai. It didn't answer straight. Ka milo ma tulafon. Pe mertoina. O tulafono na matu fatuina i le orua o. E ta fia i le mea o le feo i o faipule. I le mea o le fia fai mea. Fafofonga le lei Samuel i tali atoina. O le tulafono le na matu fia. Mko va il pepelo, o le mko a pepelo le kalile wa mai. Mko a pepelo a. E le o lona wha moe lea. O le tapu ni ai mon mea o fia fai mea o sui. O le fia fai tupe. E kasi le ka whaleanga. Na ala na whai e toi, ina tulafono le. E tu ui ti ai leo ese o tangata ma le HRPP. O i tangata to fia feo ai. O le angar ko waka i o ese mai i le opposition. Ala fast full valu e pe fast fitu sai a teia. Lan me mga mia pula fongole. For what? Na ala na tau whaitu ina tula fono le. Ia sustain le nampalea. Ia tu mau le nampalea ia teia. Mea na tatuwa ai u winga o te malo pe ua. U whasausili. Le kea upu. Le kea tala. Le kea na decision making fine. Listen, he has the majority number. Fast for fit to fast for leo tau manino ia le mena. La winga tu la fono le. La winga tu la fono le. Pe afa pio le, he knew very well. He was holding the majority number. Eko e fai ala le kula fo. Kasi nga fa maungingon me le pepelo ko ingon fa me ka fika ka mo me fio i fi kupi. Na ala no ese tangata ma oe. O laupu lenga fa amin nga fai. O laupu lenga fa Idi Amin. Fa Hitler. Ia le ua tonu mai le tatou angore ne yaso. Ia, se fua manuia, ma whanua, o watua ese le mena ua e angai mai ai pe o rungo le ea po whena ia, talfatu, ma lor whalau manuia, ma lor se fua manuia, ia, o le utu e pa ua, o tatou, ma anga ma le tatou, o loo out of town, i le ui au ki lani, i o loo whaini maunga, ia, le utu e angai mai, ia, Langona mai tula e pa. leo langona lei, leo mana ia lei. O leo te tau whai loa tu tatu atu e te leo o nai e te out of town. Ngai ki out of town e te leo o whale. Ia, ai mana tu whai loa mai e le atu nupo whea tonu le vaenga New Zealand o iai. Ia, mwhatara wha mai le atu nupo wha lor. Ia, malo sai fo maua malo langi ma. Ia, ole nei tula o le watu sawa tu tatu whasal launga. O lote I lunga le maunga I Darwin Harbour I down in Christchurch. Christchurch.
Yeah, Diamond Harbour, it links down to le Wafutele nei or le Littleton Port. Is down in Christchurch. Yeah, if I ask in mana ia tau, mana ia le tau nei aso. If I might of Christchurch in Malulu, it's so warm. Absolutely warm. Mana ia. Well, I'm dressed up le Malulu, but no, it's not. But in fact, since we ngamato tau no mai, ole mana ia mafangfanga lalo nei. Mana ia. Yeah, fatalo fatua I tato warm paanga nei le tai au. Yeah, sa mato for nei tai au sa fai le pre-21st breakfast sia mato ainga. Pe o fa mo no mai ai. Sa mato yai la male. Mato fale mai malaya asiata mato sia hana. It was so good that we had to meet up this morning. Oh, that's good. That's good. That's a good news. I know. La se fa mo wa malanga toi fo I langa ko fai lalo. O nei le fiafi. Au tau whafonga mai ia me se foi le to atela le mamalu fo I lalo I nei le motu I saute I Christchurch. O lo le whai e le fuanga o le lato tau sala night po le posiva. A le tato a inga fast. Okay. Ia o le painta. O le to whai a asiata o ia le lana te MC ina fiafi Ia, ale whainta foi la. Fia ngai tono e foi la umale wha moe o le 21st letter li ilia. Because I've got the honor o te MC inga le wha moe na nei. So hopefully, vave na umale mato wha moe o te fia awa yatu I le a fo le tausala posiva le whai na nei I le mato e kalesia le e whakasa I Woolston. Okay. Ia wa te lona usu fono tu fai au Ia, o le sunga le li iawa o ia e tena pauli o ia le na whiangai fo I male le loto le lufu tasi nane ia te langa e umalona mai ia le ngadwenga le sunga le li iawa o ia whapea fo lana tu muli ia o wale mafutatu le whamoe le whaingange le ola le kalesia. Okay. Ia. Te tau mai nei o leo te tala noa le tau whaaleanga fo I rato ina ta uai le tua aosia tatu li pare mia. I ana sa ana nafi I lana purkalame mana lana media. Ia leo se meta te tartala na o man fatula u no tilunga. I le o onga o iai le roto ti ngā o rato ina nei. O I matua o tō whawha mai ti asa. Le te taun toi pa ia I antala. Aua pa ia I to ina ma whamtatala te mi. Ata ue furto o fio anga o ala mangoto. Ia tu lo wala o whafonga anga sa moa. Oa foi tula epa. Ia au whafonga mai la sai lele. O le alau au e te tau tala ai le mātou a fio anga I ala mangoto. E alau fe au e te tau tala ai. E le isau pisi nisi la vai tasi te lote ia ele matou nuu. Langa ele ka pena ai tā laful matou nuu ia oe. Le ini mea le ai ngā mea le anga sa e whaia ia Samoa. Ia a fia ai mal matou nuu. Au te fia pasola tu langa le tula epa. Ia oi sai lele te le mawhawhawai ma e lote ina ai ia tua a le fionga ia polata I fosi. Momo mamau la vale por kiki ala fionga ia polata I fosi lo oi. A o tangata nei na lato asuina le ngasu o tau a mataina mai o le HRPP. Fatoa e watu ana nafi. O lo winga ni mafanu ele ia to ina le amtanga o le HRPP. Ne ai se tuila e pana ai le matanga le HRPP. Fatoa watu nei atu la epa. Ia o ami o pipi o foi na laina na noa vele le tofinga fa mia le taino tofilau. Au te whai atu la. O le na te le iai le amatanga. E musu elu e se soli. Pei asana mena wha. Me ton wale na. Sala fai se tala le fionga le li pale mia.
Ona lea, na mata mai longa grandfather le toi ina ia seku lea Schmidt. O mai I lona tua polata I wa fosi. Ona akos o te apili Schmidt, Fritz Schmidt. Sau ia unasa Leo Schmidt. Tangata wa leva na tau tua ia Samoa. Fai o le tau tua ma au nanga mtanga wenga sa ngā lue. Ia na fai ua lato tau tua I ngā wenga wha politiki I palimini. Tangata wali pana I tonu. Watu alwatu nei ai o na sami tele o mele lei na whai nei tua o le wala tu whai tal. La me wana lote ina I fua I le tua le fionga le li pale mia. Le la whai tu sao tu la epa. Sao ta fiofi la wa. Ta fiofi wango tu la ngai lea a fia fua ia matua O tau sanga ia o le in the 70s. Ta whai ngā luenga le piki apu lanu mumu a le toe ina lea o malia le ngaoi. Non tama. A o pule lo tama I le transport pool le agriculture department. Nai le I tele ni ta valley. E a mai la ta valley ale au whai pisinisi tuma o ti tangata I la ta valley. Whawhai ngā luenga I le ofisa whatoanga. E o la tufa le lau fasi ma mea I tua inu tua. E to alua la ni ta mali I mai to alua mai whale alili. O le fionga ia fono ti peni. Ma le fionga ia misa. Ia marito ina la leo malia le ngaoi mai tua I le pa. Kako le leo ruma fau maruma na tua soro ngā me wale. Ne atu la epa o te whai atu ai langa. No nofo mata vale ia le matou ainga, matou fale ia le mangofi. Mai le, e o alo ia sa wharai le manava longa luenga. O malo anta vale nei tua. O le ta vale atu ina o misa sa ta vale ta mai no ia mafoe. O le ta vale a fono ti peni sa ta vale le ta mai no ia salangi. A le ta vale malia le ngaoi. Sa ta vale ia Frank Nicol. O Frank Nicol e nofo la finge matua tu la epa o yo malia le ngaoi. Le tene no ia manuae. Sai amatu samatu sapari yaso ia. Ia na. Tu salai le ta vale nei no nofo I lo tama le vai aso atoa o ngalwenga. Aso parai le lo. O lo ta vale ia tua I lato nu ai. I lato aika. O ia ta manino tu lava a yaso sa uma. Wale toi whaia la ni ia foi. Toi whaatele ni whaapusa al mato aina whai. Wai e po le se fulu su tasi tai ola sa. Wa fo I mai ta vale ia mai tua. Ia a mai le umu mai ia misa. A mai le umu mai a fonti peni. Momoli mai fo le umu mai a malia le ngaoi. Le la o te whaato te malamala mai. I le taimi la le ia malia le ngaoi. Ia le taimi e whai e mo mea ta o se I ngā pepa E whai le tei. Po ai le ta vale e toi maua lewa no e toi whawhainga nuinga ai. Ne la mai e toi ina nei I sio tama ai oi. Ia o mafua anga lina mana e toi whawhainga nuinga ta vale ono lea. O le toi ina la leo mali renga oi. E tino la I tuti lava si toi ina E fio atu ale toi ina I matou fale. Tala noa ma sio tama. O le upula toi ina. O lana ta vale o lo o sa ili le se leni e tau mawhai whaaputu. Ona o lo nata li I le whaapea o lea o ngai whafo. Ua to a tele le whana. Sai lele lea. Sai lele la lea. E la te whai atu ai. Awa, le o te nofo maa ua I iai lea fine la I titi o le toi ina o malia le ngaoi. E ngoi a palimia. Tasi le wasenga sa maulunga I palimia I a tea I St. Mary's I Savalalo. You know, I know them very well. A le la e sau e te lote ia tua a le fionga le li palimia o tangata ua leva na tau tua ia Samoa. A la me lote I matua. La me linga lote matua. A wa fai lava alua finga unga mal palimia wa ele ma fai al palimia. Ia, lole tala tangata. Ia malolo mal pesel fa ili. Wa te lote ina matua lango o tua ai.
e alolofa ma manu fo i ele fionga le li pale mia ma ona ainga. Winga li foringa mai la li mo fa no ke sa fa ma le blueprint ali I know very well. Oh, Ona te no mai atu sa ta fio filava one ele yaise na tai fa pe ta fa leanga o ai e langona fo le lotu tinga. Langa o le tūlanga le lame lote mātua ua momoe mai tia sā. A ua whai lama lua whina unga ma la whianga le li pale mia ua toto whawhia i o ngutu. Ia malolo mai pesa whaini. A wale ta alo pā a lote ia mātua. Ala sa wa ai ko inga. Ia stoi no o marira ngoi. E kau so i sa le longa mape kau so nong tinga. Nowhere near wai lo son ta mamoi. O so. Nowhere near it. Sole. Ia, o na la ngai ke sa fa mal blueprint o le me ako sole. Ia, anyway. Ia, ku ngisi ka me se fa sa sis kani. Me se yo fo ya tu a. O le mele no fia fa so to tu la e pa no fa tu. Pa ya sino pisilia sole nei ona fo fanga po kalambel mato ai ngale no mai a. Ia. A fia fa so to le mele wa fai mai ai. Le sa lua fa so ai ma le fionga ya leota is at a talo sanga po se lui. Regardless how you worded, but the fact of the matter is, if a fonga mai o limongi, ia o ai o e te sau ai, e te tau wha balea wha lata le atu nuu. O tau nu alu wane tongi le moa ai maule afa. E te whai mai le fionga le li pale mia, e te luo e whai le lua tau tonga i tua and all this. La me la mono I whapea. La me, a whaia o le lasa ili le mio tonu o le afoi, o le tūlanga le maliu o tū au. Awa le tūla whono, ala me la wate mono I tua e lo whai whiau. Angale ia o e lo whai whiau. Le whai na nofo ma whai ma le wha mala ia inga o le vaenga ale fast. Ia o whera o whai ai. A umana e whapea mai. Pe umi le fionga le lipale. Mia ma e toi whapea mai. Se I se le me oso le pāneta o le lano dis. Ia wa whai la me o toi tolo mai ai. Au te tau tino atu tula epa. Never e leta li ina le fionga le lipale mia. Ia tu ai ngā mio whaala tua. Ia. A whai se whamasinonga sa idinga le mio tonu. O luma o le whamasinonga ave I ele mata upu. A le olo sau e te alwe mono I tua le whainga. Io ane whainga whaatautonga. Ia. Ia. Ua tele tala avi e le mea. Ona o siona sasi ke lea nga. Whapea I o ma nei lana whainga le ua whai. Ua sau runga whapea ia o alolo whatuita hata I a teia. Ale mea moni atu la epo walinga sau ai whapea. Ona o lea. Na tā ofti lo le fionga le li pale mia le komiti le na filifilia le sui komsina whataitai. O inala le were desperate. They are absolutely desperate. Mana ia rapi kau feso ta ile ina mata punga. Le ala le winga lo kala were desperate. O lono winga e yese me o taulo o tangata into tofi e foi. Ele komisina lango o tau ia nisi lango ina mele. Well, they falling mai e ia nisi o le tala le na mai e ia nisi le ia to finga nei. O nisi o lato lango ina me sa tupu mua. Pe o le whano noanga la le na ai whaftai. Ia, ele foi pena ta sanga tu foi le malo le tuno. E moni la vai mea umane e whai. O loo wa ai to a foi le fionga le li pale mia. E le tu ula fo ina. O tele I whalongolongo I le a foi le saunoanga le fionga le li pale mia e le tangata na musu mai a tia wana po. Mai o mana whai male po kalamea a leota ma tula e pa whapea mai ua mamafa le saunoanga le fionga le li pale mia whatu ia a whai ua mamafa le saunoanga le fionga le li pale mia I ni whautuanga mani me le lei mole mtanga luenga leo. Wa ala tatau. Ile ai se setala na whatu mata ia tu mamafa saunoanga. Te le lola po fesa o il tala na. Lei ma te le I watu keo se se whalongo.
Okay. O saunoanga le li pale mie le a foi i le temi o le maleo. Le whaita matango fie au mai tonu straight to the point o langa tau au mai le e te tau lana whalongo leo. E te tau o na le winga na ilola te o sisere whalongo tangata na whaturu tala. Whatever. But o le winga o le tala wala te tau. O ti mainga tu walalo le fionga le li pale mia ono lea. O le manao ia a mata mea le mtanga luenga leo. Ono lea. O la tau le e malu ai le tunu. Ia longa na la tau whaia malfa maoni o la tau tiute. Ia e tanga iai. Lena mo le mau le whamasinonga le na umanei. Se le whaingo le. O le suesu enga mo mua se le lona lua. So, o le nau ta inga la leo le fionga le li pale mia. Ina ia mauti noa e ngā lulua malfa maoni ia sunga li malu al malo. Io, kaya i sipai mesia lao nai tusi dari ngai ko ke ngofo New Zealand. Ole media le singa luenga le media le tusi fa tonu de malo New Zealand. Ele singa luenga le media ole su e fa pe le mea pulotu na ala mele kusi se o ko New Zealand fa ka u ele tratele ngo pulotu mana fainga ia fai de malo. Tula epa ele o toe umi se taimi. Ja, de le. Leo toe umi se taimi. Wa toe bea le te pese toe titi tale longo. Leo toe umi se taimi. Ole le vaenga mauti noa mafanua ele bavetali mai le tali mai le pale mia ile lu i por tar sanga por a. Ele tulo la val fa fonga anga mo a me se fo le fionga le li pale mia. Ele tu ma wala loina le fionga le li pale mia talia tu i se vali. Yeah. Me manino lava natu le epa. You know, le fionga le li pale mia wa leva natu walalo. Leva ala no yai. Le ai. No mai nei. No mai ale mafuanga le famasinonga le ngau matu nei le saidinga le mio tonu. Yeah. Lai mafuanga o ia na le fai le tangi. Lai mafuanga na o mai e tam fai fasa taulo le fionga le li pale mia. O fea iai wa si we fai le ini me manino ma lawo fa fonga mo mausa moa e mama le fionga le li pale mia. Ne la wangi wai loa o le ala afa awa wale su enga le saidinga le mio tonu. Ala upule na lafu. Ma ia fai ko me makolo fai makolo. Le ai. Elenga kolo. Olo o iai me ta pena. Ele fa pela e kolo. E ke ika le kolo fa. Ele ke el pale mia iai pe ke ika pe a. A e paule me iai le fionga le li pale mia. Ta pena mai a ea. Tu sai mala tu la fono. Le ese la kukala. Ese la kukala ma se foi kala lio pulo tu fai. Ele kolo se mea. E paule me lenga koe cancel le komiki lenga kofi. Lenga koe fa sa o te fionga le li pali. Ali fa pe koe kolose mta au. Ore koe ko finga o le afoi. Ore ko miti. Menga koe fai. Ai le o fa pe kolose mta au. Fa sa o au i fa ku karpelo ia. Bawangal me e o mai su e masei. O mai e fai le tau fa leanga. O mai e o ole. Matau fa balea i la tunu. Mena le lau te whaia nei. Ia e ele te tūlanga. E tangata le walato sa ilia. Walato sa ilia ia le li ile o kanata. Okay. Lela la whaatuai. O ai o tau le sa ilia. O le nofo i Grays Avenue i kai Auckland City. It's opposite ile number 80 Grays Avenue le mesa il mata ofisa mua. So langa o apartments nga ale council o te le lopo la numela para I will find out. O ai o tau nai fia maua purotu. O ina maua iai. Mana ia nga u fai. Mo fa no ia le latest lengo fai kau ngai le so la sa wala maka ko mai. Le o to fa au nga ale li ona nai mani. Lesa nga luai lalo sa pesa bodyguard ia fia me. Ia pole i foi le tolu o lilo mayapa. That's what ngalo banga le. Tulepa, I have nothing against le sunga le
le malo ia nanai. But, a whafonga mai whai la nanai. Nanai o le whautuanga tu sa o atu. Ia ave le whautuanga I lou whale tua. Tu o le mā o le au vai, masawe a mai I lunga ia lua personal and me te tono to ainga. It's not for us. We don't want to hear it. We don't want to know. Sawe li poti sa o mai mea o lo tu tupu te tono le malo ma mai sa o news. A o ia lava lea e sau a mai te tono o lea la wale piki lo ko lua lawa wha malolo o lea la wa leva na wha atali le whai se whai unga. A o te leta ua tuala o me whai. Who cares? Who gives a rat's ass about what you want to do? That's between I te tono lava lolo te whali. Ai awa lea la al whautuanga lea wati nai. A whai foi o le tūlanga lea wa o te loinga. E le ma whai, whatever the recommendation ma mea ni su e ngā foi le komisina whate, le komisina lea iai nei, sui komisina. But everything has to go through I le Attorney General. A whai la wa wha maonia mai le tatou lawyer sili e mama ia le sunga iana nai. Well, congratulations and welcome back to ia whai mal wha maoni ngā luenga. Ai pau le whautuanga nai avatu. O lo whale tua le tupu e whale teleo o isi whawhitauli. Ia, ele o lau ngasi le sila whaatina, ma lau wa ai I le whartua o le li o na naipat. O le mea le pi whaporeina I tangata. O le whai unga langa whesi matu ia o le mea tau whia I le li o na nai. O lea, o lona papai tangata e won tangata. O lea watu le whai ngā leo leo. But anyway, yasi tatu tari, no, whesi vave o nei mea, o lea se senga ma leo ki o pokati le keisi o pokati le mali o leo leo. I le vave, tapon mera, vave na maua tari o ia mea. Tula epa. O te le whaelo atu, but there are some other aspects of facts le tūlanga le nā. Le se I maua ma le whamanianga. Ia, tu sa o lola I le fionga le li pale mia. Tu sa ila ma le maliu o le a foi le li malo ia Penyamina. Ia. Wa le na manino ale tali a pokati. E. Na te le I whanaina le sunga le li malo. Mon. Ia, o se, ona o te whai manatu le teimi, a o lava lo teimi, ia, ona pe inisi mta apu ina e whiangalu iai? O le tūlanga le luia le ula leo, le laufa ia leo puloku, o kānata. Le whape mai ua whai mai aina malia e mai e tala noma asiata. Ai toi mulmuli ane whape mai, o le ai, se ilonga e mai le confirmation o lea la e alwe whaisau course. What for? La le course asiata e whai. Ia oi lo I sumu e te whai mai e alu asiata e whai lana course. Mele maua I lo sau e te wha maua lunga ma e lau tangata e vale o mo tangata. E le lei tangata o le vale ai o la whatuatua. O la le ami o tonu. E le pe o lau mele whai. E te fia lau lo poto ma lea. Ai te o langa oi. E te o langa oi. Le la wa moli mau mai le tina lea ia whale o polu le mai Melbourne. A mai manino lava tina te le matanga le na e whaia. Ma la fo manino ai. Le wa e sola. Le ala e le toi whaile na e tu vai I Australia. Because nanga e latua. Hands behind your back. Sipiro ngutu. Yeah. Goodbye, Felicia. Ala mea le elem whai whale ngā tapu o na mai lato ume Australia, na watu se tangi I New Zealand. O te tari tono le whape wa ye fo nisi tangata o le wa mai sa o alato tusi nei New Zealand. Okay. Wa, pe fo le whape mai. E pe o le mesa whai e to tele le malo sa mo I Melbourne, Victoria. Ona lena ave sa o le tusi I remove mai lato o one I ai. Wa e whape sa apalai ni ngā wenga mea tau le council and all that. Some position lena ave sa wan to see remove langa lo tangata fa maoni o tangata fraud.
Wa te whai atu, o le mea le whai purotu o le tusi le malo New Zealand, tusi le, ele se mea ngā se media. Me tonu ale nā o le fia poto. Io, Ai fia poto la wala e sau e lau tangata. Whai o longa oi tuli solo o tangata. Lea le tūlanga o isi o uso mātutua. Lea tūlanga nei ai. Ia nā, aua te sau e lau tangata. Se ti tilo mo morfa ata. Ti tilo yo o tawhanga vale tamatau. O le si uso ma le si uso. Lea tūlanga iai. Soli ngā tūla whono sa la tau whaia. Aua la e te tau tala i tangata. A ti tilo i te oi. Oi, e whaila si te leo le whaine o si li ilonga background, Nio e. Ale na mai sa o mau i Samoa. A whaia na e ola i wha o e le pumo o le o langa te iai. Whawhetai a New Zealand, whawhetai le whai o Makati. Wa e manongi ai. Ia, ki uka ua re ia ka ua kākarongo iai. Mai mau ere taimi ai pe o le tūlanga na iai. O i lato le lato te fia sa ilia ia i tūlanga lo ono whaia kānata. Ia, it's a 80, opposite 80 Grays Avenue i ngai Auckland City. To fitu tu malo ia o whailo mai au whaipule ia ele vea i le pule o langa aia o ai ono o le sa whaim sui pale mia ia o whalu mawaenga to fitu ia i laua abe to mai tai officer le loi sili ia la tum tau ile le turn ininga mai o le lato paperwork tula epa le te wha malau mai no ata no wasau le lisi mai Samoa tu sa mua whai lau tala a sau le lisi e right on spot on 100% accurate lau tala na whai ale sau le ino wa tau mai to fitu to malo whai atu loa tali tonu mai oi e mua nei a matila mai palau li tolu i o whena whai ai na mua lau mai palau li tolu ia o kaofo soringi yes kaofo foi to fitu ia a o rola lo i sili no vinga le sila me la o ia tu la fon ale se si me ano fia iai no la ia tu la fon o because wa leva na te tau na mai whamanianga o mea na whaadi e tupe e te whai alofa lai te whono fau ia wai ai nei ona o lela apona ia ele lato ngā luenga a wale lufino o tupe i ati na ele leo lato i tu malo. Mana ia ona e whai alofa ona ole taimi o leo wala au mai watale taimi mātu te o ele mātou whelo inga. Ia lau whaafonga anga sa mo ole nā maua se au te lengo ne mata upu uma isi fo mata upu e o sa fai ma utula epa e au te taliu lungai au kilani mo ta po kalame vai aso fo mana ia lelei manuia fai va le te alo ia mo le fatautei o le fiafio sio nephew manuia tato e felo ia pe ato e taliu ai fai nga malanga au kilani alo fatele atu ia tafea ia to e tala no sistemi yeah, lelei whaftai, whaftai tu lepa, tato whenai mai whaftai lau whafonga anga sa mua, soifua. Ia, ore nā, pio le whaanatina te atu le mā tanoanga, ia ona o le tūlanga o le tuatua noa ia le tina ia mua whanua ia po le paanga fo, ale tatu po kalame, ia o le te leise mai tūla i le nei ia fiafi. Ia, ai tatu nunga sa mo, aso tu whaleile ia matu asto nai, ia o la u toe te mi munmuri a mo tatu le nei vai aso le aso atai au, pe a pule alofa le atua, e mori i ai le soifua ma le ola. Ia le tatu nunga sa mo. O nei me uma tatu ti tala no ai ma tatu, tate whanua noa i le i tangata opo o sa wea. Le ai se malamaanga, le ai se silafia, le ai se iloa. Ai o whatasia mo tangata, le tatu te whaitau o tangata na taita ia le tatu malo. Ioi. A whaina sau whaitu le epa i le fies futausanga, te pāle mene o le atunu.
ai o tu nga attitude le nga ke whaalia ma ia tatu. Nga lango na ia le whanonoa. Nga lango na ia le te whanonoa. I lea tu inga tu ina matua whapea. Ioi. O leo tu ina whaia matala mai. Te le lopo tu ina ua whasolo ina matua le mawhawhau. Po ua ngalo me ia teia. Ia po paua u whasolo ina matua ma ua le ave ese me alo whawhatangata matua. Ia peu tu e whatamatiti le mawhawhau. Ioi. Se yo tatu tilo sa moa i mo meo whamasinonga o tūlai mai nei. Ia i le tūlanga o lea ua tatu wa ai ai whamameo o sa foi o whalea lili numero mo mua. Tasi lea whamasinonga i le la titi i ale mele la a tatuanga i aisea. O leo ngāri i le na tatali. Ai o mai martala na whaalafi la ua. Elea. Whaalafi fast. E malama ka ele se kangaka fast. O i foi kau ki kilo sa mo i le whaamasino na whaia whaamasinonga. Ai sianga le kurkuri apu ai. O ai o le fast o le organization. It's a party. It contains many people. It contains many people. Ioi. E nem whailanga waku se me whapea al fast food. Lenga tau le fast party Samoa. Ia, o mako i LA, o Missouri, o Las Vegas, o fast o makanga. So a fesiri la, o ai tan whalafia oi. O ai le fast na whalafia o ua. Samoa ese le maali o whamsinonga tatu atunu. Ese le maali o whamsinonga tatu atunu. Ioi. Na me maali e. Le o whamasinonga, se wa ni whamasinonga na mata me tau sanga o te anei. Se wa uka ingi mea kau ke amai. La lafi ia ngei ia ne mori mau. Ale au mai sore, o ka maku kua ka haka sore. Ma whangi ko nga me whapea. Anyway, kung isim ka apu ka kukano i kai au. Io tai au wasu muri o neva yaso. Ia tatu tau mawai atu i le vai aso fo. Ia au atu fo i tai au e le ese tatu por kam tai au. Ia o le aso sa ia o te whai ele lo tuan matu i karisia. Ia ale eila sa tatu por kam tai au. Meaning, le ta pena la u. A whai sa tatu amno tai au. Nono winga o uman ta pena la u la unga mo tai au. Ia mo le aso sa. Au o manatu sa mo. Mo te mine. Toi whamanu atu ia le whaunga. Ia po le Mawaina o le whasa sunga di whaifi au le mato pulenga. Ia Reverend Petero Taufangu manfatua. Ia whapena foi ia le sunga ia Samuelu. Aftiti manfatua ia Mane. Aftiti ia mo le neila mawai ia le la whasa. Ia tari umai whaftai le tua. Mai alea maunga tele. Ia pesa wha malu mai a inga mai kalesia. Whaftai le tua ua whatauluina manuia. Ia an whapele o se tala, Samuele atunue, lava le tautua, alau tu auna le neia fiafi. Tātu tu e whiro i tae au, te apule alo whaleli e mori e ruso i fuama leola, ai mori te miei, alo whatele atu mo o e manau whafonga anga Samu. So i fuia, ma ia manuia.